Ko živi u toj kućici, guys? Ja. Kako se vi zovete? Ali ima tu mesta za mene, guys, ima? Ima. Zašto? Ajde tu sedi, ajde tu. Tu Darija, ajde sedi Darija. Tu sedi, tu. Sedi. A ti? Kako je tu lepo, guys. Koliko ste platili kuću, guys? Odi. Big money? Did you pay big money for your house? Darija, ajde da se spustiš još malo ovdje, Darija. You guys so busy. To je malo teško, Tarice, jel da? Šta je to, Mila? Anybody home? Knock knock. Anybody home? Hej, Tarice. Spakujte bloks. A ko će da živi tu sa vama u kući? Ko? Zovite deda Acu da vidi kako ste napravili kuću. Da vam da savjet deda Aca. Ajde, sedite, guys, malo da vas slika tata, and that's it. Bravo, guys. Ajde, sedi Darija dole. Sedi, sit on the chair. I da mi ispričaš jednu pesmicu. Ajde, ko će da priča pesmice? Kako ide ona? Ja sam mala Princesa, suknjica mi od veza, cipelice na snir, slameni sasir, guzica od krepa, pa zar nisam lepa? Jesi, good job, bravo. A Tarica, koju zna Tarica? Hej, hej, hej. Hey mommy, I for you present. Present from mom. Go ahead. Okay guys, sad ću ja da vam kažem bye bye for now. Bye. See you later. Bye bye. See you later. See you later. Bye Tarice.